jangan nangis. Ini kakak kasih permen. Yummy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo minum dulu. Wow. Mana makanannya? Wow. Enak. Ondel-ondel disuntik vaksin dulu ya. Nggak usah takut. Nggak sakit kok. Cup, jangan nangis. Ini kakak kasih permen. Wow. Yummy.